Ka office Sankor ka badai pe ya ka yau mau kurwat haringkat ki kenhun seng halang ka snong mau kurwat ki seng longkmi VDP bat seng samla snong haringkat ka office jong DSBM mau kurwat Southwest Khasi Hills District benta ka sngi ki la penlong ya ka jingpen khoi ya ka yau mau kurwat bat baro ki saudong saukun jong ka yau kenang banwan ra biang ya ka khoi ka suba bat ka jing sngo sngai hapo ka yau mau kurwan hakani ka sngi la penlong ru ka jing pen chai paj ba ya ka khoi ka suba bala khot la wer yau paj ba nong shong yau bat nong wan yau bakin ye trailang ban pen khoi ya ka yau khnang bakan long ka bajom ka sankor bat ka snong mau kurwat ha ka jing ye trailang bat ki seng bhalang hakani ka jing elang ka balengkot kala pen sngo paj ba baban lain na ka jing ma bat na ka jing khap ngya jong ka surok kan sodon ka jing pen kala ya ki nong shong yau ki baju shong harut surok bakan sapen kriya no syakawai ka jaka kenang bakan nom thut ya ka yai ka yeng jong ki pajba kumchu ru ya ki khna school namar kumbalong menta ka te ka surok kabadai ban yai ki kali bat ki brio kalalong ka bakham nya bat ka bo jingma ya ki nong yai nong yang kham tam ya ki khna school namar ka jingdon jong ki nong di surok katbaya menta 4 syam lakdeu ya ka jaka na ka benta ki nong shong madan namar ya ka jaka menta kadang don ha ka jingpen kre batat inda ka te ka jaka ka balalong labit labiang in sa pen kriya no pat ya ki nong shong madan ha ka te ka jaka bala pen kre na ka benta ka jongki Gua kan senang aja kalau kan sah walau dia sai itu sekai nak kalian kecuali tung keseng sama hak ba kuno ban tuan tur hak bini ko ni yo hak kun ke suba nak mau before hak ya perhat ke dia pusat enggak office yang manager santor by PC hak bini ba tur ko perdo hani ko yo iba menta kita ke baru kira tenang kira lo berhenti kamu langsung kumikipor dua musuhan hak PI baik kedua asal Ramadan apreng kejebok kejeban kabaki sertai kabawarna tu ya kejimbang kuat bom subah kejimbang kabago kejing seir apa dia kita gini ibangina lah ban turun bat kita ide bangi babar di kilong sun yo besom dilo kita perlu tenang ya kene ke yo macam Hagawe ko kani apa? Hagawe dei ba kajing berajut, mutua kecaka berajut kede hani apa dia kholo. Hani tanio. Habe ini pani kecaka dijupi. Harga kajing trailer ko office minister ko. Rengkap office DC. Nilala kan penio ya kecaka teknik sate sport hilang. Tak kajing trace to sia officer ko. Barpun rong. Ya kita kajing anggu bujuni. Nama tan supa sispa sampubita kecaka teknik kadon ko basadi ja kadon basadi do. Kadang kalau sahaja itu tidak bini bukan bini marfan mati hidungi. But habisnya tanya kita ya taruh lalapan turun. But nuta ni ladon nak jom kerja kakek nyut nak lihat office yang mana disambung. Iba peniat iba pekik itu. But ni kebai segment ini di sini. What kan kata kajum trace itu kajum office yang mana disambung kami ini. But nyut kenia. Ni berang don nak berang. Ibarat bosong yo. Ibarat berat patah di ginyut segini dijaga di bawah kham ba ombet so ba ginyut kata kene ke nasukwa ba ong yepi kene ke por nada landon ibale pun kita dijekam so hakip kene gue ba kin chatte ladalak kin chatte hati bol an ba papai kene ke baheta tengas pun mau pi ladalak ba dibule ba ginyut segini kan ma pi ba te kado ko monte pra ba kini kita horpa bobon sudah stay di sekolah orang ini bah, orang bah, kecinlek kecuali kerja sini yang hamaria yang untuk waktu apa pi bagi tanpa. Kata kita bah, sekolah orang ini kapor.